Shal kisa sakang kila Hatio Paitoma Darawa Tum Molsum Kamini Korokshi Tiprasaro Malkung 200 feet Talawo Kalaitangai Balakina Sagotokuman by Mani Akoktomano Kanawi Tini Gumati Hankor Sakam Nago or Sagotokumanai Tangi Nainan Bagay Sogwikha Titi Edisini CEM Kono Domatia Varo Sakhamya Klaijak Rokno Kahamke Sakham Chin Najana Bagay Sakham Noti Barda Tongai Sakham Deranairokno Bokor Salakya Aban Yagulo Sakhamya Rokno Bisa Jamu Hajapaka Wasalobini Logi Bonokari Wanzaka Block President Subjournal Chairman Tai Kila Tipramotan Adogro Kini sing Odipur District Hospital Tepaniawo sini Paramganang Block President Ketal Manjak Subut Marjamatiya Tebi sini Subjournal Chairman sini YTF ni Ngui Leader Paramganang Subas Podo ini berkuang sini orang loge tongguti develop sanggup pajak lai thangnya tinggi nage Tom ni Patiwi Darjeeling road accident ngai rona chung phai nai pekha 7 jona aro ni bisingo 3 jona hake kicha serious potabogbo tei 3 jona hake motamoti hamkha doctor bai lu malaikha doctor bai malai salaikha pomai condition bu doctor bu sabu kisa stable ungni tei 2-3 din bisingo na stable nai bad baki 3 jona to stable na nge borongno daiti ne hakha ke release khaijana hne doctor bu sabu Amon nase phai oro jaga kisa borona tabo financial help bironai borona kisa project rok busung rok phaikha chini joto block committee ni bukhakte jeng mahai jora hayo jeng teibu naine borok teibu orma tongkhang ke jeng borona subanai naikeni khaine chini block committee rok DW rok YTF rok sabrung ne slai song thak playa naiwi tonglai nge ang betini phaikha mia pro hospital Sogwikha ni khnamani loge phaimalia tini phaikha naigra ne tei salnai satha ang khobor na khapinai jodi phaiman thang phainai tei BGBO bu khoroksa sogjak ne khnau bahai khobor ka kemaya kho yomon ne jora hayo chung mahai ke basalai ni nangbu basalai ne asen Awan logi haino hai bagma kamini shal kisa sakang university ni second semester 80% jeng sungnai ro fail angmani no tuinai chaba khai no phaitini bike malkung bas bai Lahar Patiwi tuinai TFF ni warrior Ananda Jamatiani Nukhungo bahaino thangi Sogwikha CEM kono jondo Jamatiya baro thangai Nukhuni borok bai koklam salaikha tai Nukhuni borok no khakamobo haino yaparka Agartala doliwo shoi Tiprasad chamu manthungma canteen eba hotel aituk tongo haida tawanade belekino sabsutra khlai sungtak Tiprasad chamu kothok manthogo tabo gudok chakhi mosteng berma buti wahan tohan amui dal labra joto rang kisabaino kothok Tiprasad mui chawi manai Tiprasad kentino jero pure base yishum pias chaya borok ni bagi botongo niramis mui fried rice sahi paneer potol pusto kochu shak misti chutney kacha kolar dalna dukar dalna mix veg alur dim berma krei gudok obro bebangno pure veg CEM tiffin house manthogo haike lirita tongsidi krungdi phadi chamung kotha chaphadi nikuma Agartala Melermat Kumari Modati Rupasri Tribal Rest House Kokduk 7994163079 Tekisa Kokduk number 8132828649